to another video. Tuni ni ko hi mi izat ham khat an angala link kata sanin mi izat ham khat adinga hi most awaited video hi ding kata sanin amasa achun Q&A part 2 adinga tudo ne num ho zo si adinga phat ka hin hon chu tuni ni ko ka hin don bot ding intin ipihile previous video clarification ka hin bol na achun comment hoi ta kamu in encouraging comment hong kamu in chuta zong le ai ki pa pia love and support ai pi mi zanam khat kamu in ho zo si chunga ki pa thu se zo lo ka hin sei na hi chuta zong le Q&A part 2 adinga don but na adinga comment hin pia chuta zong le thudo ai hin nei ho zo si chunga zong ka ki pa in chuta zong le to ai hi ka ki pan kit khat chu 6k family hui ta win subscriber ho chung ki pa thu sei zo lo ka hin sei kinin to zong miles to 7k ki ta win ha pangana pango hitin tai 7k yung hin thei kit na diu hin subscribe nai lo han lung sit in ka channel hi subscribe nai hin bol bi oven ti chu ka hin sei in tu hin Q&A don bot na langa chu in a look diu personal question na ta zong le necessary ka sa lo ho hi ka hin reply lo de hi intin chuta chun kai ni sa intin tu hin Q&A don bot na langa chun an lu taw hi telem guys cái giờ sang question hi hong tamen cái việc mà đi na chan hin question community post langa zong chun som thumo len ni ho a hingin ki pam le zengen chuta zong le video clarification video pe na zong chun izat nam khat am kin chong chu abani cha a ka hin ha reply di hin tem alai to into don but na la na lo ta tin khat na chun chingnuam samte 970 hello unyang boy ken zong do u tampi la ali hing dong wang din khat na pasal nei masangin koi khwami ne hiai pian na khwa ai din ka pasal nei masang ka pian ho pen tuila phai lam ya tuila phai ki chin number 2 na unaw tengun zo ham na sen che na woi atin in sunga ko kapato zo bawa ki ho mo ila zong atam zo apen thado speaking kizang hi anan atrina ko na pasal bang men wan pi chiangin akipa pen e ka pasal pen bang chicken de he salam chite du kholo mo ila zong ama na du pen ko alu le hawai ki fry pen du bancha kopi me tam to du for na chun lana sa thaya ki panin pasyan la sa ding khu nang lungulol de mo ama a hi si la nu le pa lung de ol hing sol se a pasyan lana sa ang chi la ka sa thaya ki pana chu talat ap pen pasyan ya mo ama phatala sa di ko ke lungul hi kanu le ka pan na pasyan la ka sa di pen ang support mo o si pasyan la lama kalu yan noong ngay ka sa vote unique ka sa lasya ma chia na baba na zong tampi azaw sem in mangpanin mapuizing tahin o sanggam chia wi kipa vote ni kuman foi taluan ale sanggam chingmuan samte lungda muma na kuman hoi kasa na tunga kipa hi kay zong ale number 2 na chutin ning nei chong tu boy na chanu ki over heo hong dam sel vo ti in ka ki pa el chong nang zong dam sel or rose kilong unyang boy na la sa dan le na o hi ngai ka sa chule lung na chim le vet nom na umzi ka ngai sang kakipa rose di aze sunay kanum zoi tila na sa ako ichan hamin aitil khawsi wang pan lang pathin wa chela hin sa zomzing wow kipa le zing rose kilong nang zong pathin bu an lang hinge nang adinga kitil khaw na the la kana sa kha zong chu nang zalen pathin ka thangwa in
ta zong le bana sara mama tin happy family hung machal jing ovo sipoi zi hi a family a ho o cha na mo ve na loi pa khumin mi opa or na pa komizat service hita sipoi zi hi a ha na le anup na hin sayo adam sel ovo atim family a mo hi o cha thei de zong a ki be se po in ke pa in sara mama kaloi pa khumin hi mot bung chal bung ho hi in mi upa o nau pa te ma mi nau pa hi in komizat service tam chi service to 2025 fa hi kumsom hitale kilomin kumsom ho hi tan sipoi zi hi a ha na le no na hin sayo sel votin a ha na hi le sipoi zi ho hi lung se ki umin azizui lawa hi langa ho hi zito im kho ma la chun ilungel zong ke ser tu the a ha nai ta no na hi zong le izitong ki khau the ta zong le izitu inule pa bana din ta no ma di den no mai no ya dinga hi zin ne ya hi le inule pa bana ki nei na zipa chu inule pa ta banga ki gel zinga ama chu ma chu ki dipena ki set tu zinga hi che za hi zipa to khom lo ho hi sipai zi hi ha penen te hi ka gelin ke ma experience azong ka hin sai hi in ban le tu hin ka khom hon ta in naw sen zong ka nei hon ta in icha ha pen hi ipi ke ta mi ti ai le ka chang si mi pi ka nei hon pu in ni ji chu naw sen sin to hi tia hi na to numai chu now hin naked ai le to ding he dim la jing e now sen sin se me me ang kinil hum the hi na bu hon hi ta in su thing hi ta thil them ball ho zo si na zo si en hum ki ball ta now sin to hi le ki mu khop zilo chi ki a ha na hi penin te ti chu ka hin sai hi tin ki pa e sara mama bana hin ngai mu zo hello nyang boy zo hinan zo te la bang be bang phung te na hi e ti in ke pen zo te la tung te hi nge number 2 na chun nala sa khat kalung sim hing su khama ma sim lei tong kal chipen verse khat le khura sing sa pi o big fans lot of love from lamka Emmanuel Khopi ati ki pa hoi mama in ngai nu zo hung sawangin lezong ka sa na kumpen sol sim hitaw jega bangkhat lyrics kang ati hiwain verse ka le chorus nang request banga kang sa di on le lang sa ni le sim lei tom kal ka hin sungin leitung nop sa na ding bo lunggel ing ni chin hin hua ka hun ting sang zo in non le ke din sia na tun tu lal hi tu in mang pa na siang lam zuanin hing pei in kamo na sim seng lâu hinan le bay dong ken na ang sung lo wan na ding ka nei lo hing kilan in mang pa na keng bula lalai khur vain saling ne apa na la sa ha lo na zong so sin da mo zia voice control te vel zong ha sin la zong ang nang request ma banga kang sa hia ke zong kalung dama ke ki pa ngai mo zo tum banana chiu hitim ching boy khung sai heu nyang boy na darling pa zong a hoi le in ki pa me ka ki pa e ling boy nakam han me zene nang zong na mel hoi to ki pa e na o ngai to pi the hen nang no o nei pi le chun kanom nge o
Hling boi khung sai ka ki pa e comment hoi ta nen pi zen hling boi khung sai ni chong ki pa tho kan sai David min don mate hoi la ya na kon hitamo ati in tua hi zor hat a kom thon hi David ha na san chin to ka hin ko hi ze achu video he pause ka bola ka lai do na ya tam zo me hin ta he miss ne no ku chilang pho ka ra ka to sa ke ni ta in le tu na bana question na lot kit tin tun bana hling pi heart. How was your journey as a mother of one child and as a wife of an Indian Army? Love you all. Thank you so much for your question, Sis Limpy Heart. I should say, journey bang chu anu mo nga katingam po na. And as for me, as a new mom, to experience in imazo say ya dinga thangan nga in when I saw my beautiful daughter for the first time and even till now it was a dream come true blessing tha bet akachan khat in and likewise as a wife of a soldier it takes a lot of courage and lots of patience. Mim khat hina zana chu sipaisi lo go in gende ha sa nai tu na kom tam ta mzi in gelo lam ta banga thil hoi hi hungzi hi boin na zong le ha sat na gen the na iza nung zong le amis pe na pathin ko ya pathin nei hi poi mo in pathin ko ya pathin nei ting le wang hi athu dan ji a ki thimin kala ka album ama sa pena kon anay pa kanay pat hindi kay kana kon kasi makon chuko ken kasi mehin chuko based on my experience and my testimony sang ahin chuko pathin inay din le thu dan wang chu akin ma mazingin le jeng kyang pathin kanay zin ipitabangin hasat na thasit na theding na hinhuin ay hindon vu na ko umzong le thu ton tu na thu hat ta pangzinga thi cha pathin program ding chu nga pathin kho ka koi jing se hitai na chibanga chu when life gives you tough times and tough roads lead you in ups and downs. I should say put God first in everything you do. And of course, when you put God in everything you do, based on my experience, Jesus takes the wheel. And that's for sure. You will see it. That's my answer. Football. Hello, uning boy. Nikilom sale hone. Huma charging hon. Oh, big fans me sa tiin. Kakipa si zingi football. 719. Tazong le. Banay hi heavy hokim. Yang boy, koi pian zo, koi pian thado ni hon ham het no mo me huma charging hon ni. Kay kahi la zo kahi in kaloy pa hi thado hi en. Abanahin hoi HK number 1 ahin sis ipiti dana na zi pati na pat azor ha zon lawa na hoi na pat na zut hon ham hindi in kana chimi tam ta dinga wang chu hetim lo dinga wang chu buina khopse ne dinga hi na to tu ka dinga kain sai nun chai le chilanga hi kai honin kitchen zo hi ko tarahin kachanu hi chlangai ka hin vo me hi in 5 months ka hi pan ahi kanu po manaw ne ya chi ka hi ji achu chilanga palam kalang pana direct ka zor ha ka hin zu hang hi ti chu ka hin sa hi in tin ai thim lo adinga na ni na chu ole ne ki in chun han hi ta ma tin tin no ka ki in chun han nai pu thum na chu na zipat in ko te to video na sim khat lo ham hindi in chong hi hoita ka clarification ka pi lawa hi le mi tam ta dinga buina the chu ta jong le a hi la zat a hi lo gyal na the a pang the hi in je chun tu hai ka hin sai di in tin chi ka channel hi ka nunga lai ka ne ki sim hi in la sa chi no ho ta jong le khor ka pan na la sa ka lo to ka po to no ho hi vlog neu cha koi na dingai kan ke si mai active tha sum hol la the lom lom tia wang cha kan gel ku in hi zong le ji ka hin nei in naw ka hin nei zo
kanu te ko malam kala ko zo ai chi do no ho ai lo le vlog ho ve le nyo nyo wa ka hin tha pat ki hi na kanau sen cha chul hanga la ho linga hi ta je chun ke hin mi lang mi thim the lo ka hi je chun vi to ai ka bol lai hi la tha ben ka hin pan ne hi la ta chu ko active ka hi in hoi ta ka active na hi kanu te ka zine zo pa na hi ke nu te ko ma ko na ko na ka active hi je a hi cha pa la chu direct ka chi to ko tar mani ka hin su pe pe kit khone hi je a chu ka zipa in ko te lam ho to video ka sim ho na nai lo hi lo hi ti chu ka hin sai hen ten alina ye na tu chu ni kilom pi ka ke pa sis hoi ho kip apana hin lang neo vai pay part 2 Q&A be hi zo pa win hin say te oh it's not my question but a request in tin inge so pilal neo ha zo on to zo pa ai don but ho chu zo pa wa ka hin don but hi in bana hin sat pura ho ki tin kai thu do nom chu na hun na te adia akipa na mi ni hina bom tha wa nei lo pichna mo na sanwa bang khoi son ki dong tai jo ta bang wa gi zo cha ka hin sai tai na personal ka sa unnecessary ka tio chu tio ye na nge bro sat pu ni koi son do hi necessary ka sapo in lene he team in lang ti ho family lang personal ko san pipi long wang hi social media ka sai loading hi in aphat hen lang sit na hi jong le ma cha ka sai loading he di chu ka hin sai hi tin no na sa la o balle boy kun C9W kin ka do nom che hi le nang kumizat ni han loi pa kumizat na ta ham ati kai hi tu kum 27 ka hi in atik chat ka hin sai hi academic na hi lawa kaloi pa hi kai sa kum lia ta hi in 31 hi Pauline hong kip venom na hone la sa zum na thim hon in ki pa pi na hone tua ho ya posting hi hon am happy couple and then ki pa me su pi Pauline tua hi zoran na posting ka hi hon tapi gin hin tha ta ding gin sit down bana pechi pepe wetin Mary mate ken ka do nom chu na chanu chu normal or cesarean anale ham in sai pi omis niang atin pathilung sit na zala hi normal kanane hi team mi sit ho sis nang hoi lang ho ni ham chule na zipa chum hi lai dem 4,000 high school sim lai hum machal jing ho vote 4,000 te di dan na ke lam ka gam phasang ho ka hi 4,000 high school ati na sim pomba 4,000 la hi lewang chu ni het mama ding hi zong la ka hi na kana do de NP kiten na zite ucha numai pasal izat ni ham sis mohi pasal lile numai thuma hi ven na zipa ucha la ova izat channa ham na zipa sipe iti kuma panghita na zipa chu nang sang chapang zole kilometer sai kilito ama ucha la ova thum channa hi sepe pan na tu kum hi kum som ho hi tale kilometer ahum pando an hi na zipa chu na mai teacher ki hi zing na chakhat ne ai le finish chakhat ne ai le ki chai ki zing ta no cookie channel uning damsel zelo vo chule iti le chabung na hu deutam ati kusumyo khat ni dana hin inge ka ki pa no nang zong damsel selo din lang pathin pha sa hi le hung na ding pha zong hom nan te bale hoi nun ning hovum perfect match made in heaven in langa hoi lai ho ni lon ham nazipa kumzan hitam se pai panna tin ka ki pa so pinu bulanga chon ka hin ban se ta in koi sanong ke bang hi in balle hoi hi ske hin
santia chu na ngai lu tu ne ole galum lam ne het lo khan he ti bitua chi hong ko ahi puin ikhat a previous video apa chu ikhat army sunga rising day ki manna chu ahi sante wang pun na chikalo ko bon ba kom ngan heaven levi ka tinu ko he le Happy Heart School class 10 chana na simin bethela na lam ka ya ko ma kon ai pau he za ko ma to ki wa mai le aloi dang ho chenglong chom bon ba kom thing sa sa hi vin ni song ai pau he bo vin adang ho chan ke ho ka ke bo mi sante to wang ka ke bo mong pui ti chu ka hin clarify ka hin bol hi crack zombie heo ni zipa chu chal bung ho ham anti hi nge chal bung ho hi asupi bana thangcha hokip ken kan do nung chu YouTube channel hi ipz pen ta ani ki hon ham koi san chan nal he na ka sei banga chu ka channel hi kana nei sa hin kanunga alaya chi na video la alim la hat ni ko kai che ja chu now send video ho balachin ho vel hin phone ai poi zong le phone ya sit ale ke chai ze hi ta ze hin pen drive ai koi zon pen drive phone ki man sa ji the hi ji chun ke ka hin ge len channel ke ni na YouTube an ki upload ji han nang hi le adang khat ve ti la hung phachum thei ding ta zong le memorial hi ding ka chanu hi na hung le ting le kan mu le ka pan ka sen la ya hi chi cha cho ena pui hana hi chi cha kan chi hon dia ma ding a zong hung le ting zong le na a hin vet thei ding ta zong le family ading azong chu memorial khat hiding ti hisab ma chu kahin tha su hin ket hin main point awang chu ka chanu ading monga aman ahung le ting le ahin wedding chuta zong le e adang chu kum za nam da khat zo ting le e ganung wat a hi le chun YouTube an ke koi na chu mang lo ding hi ta za chu hi chi e ma chu sau ta lung ka hin ge la tha be a ka hin su hin ge hi ti chu ka hin sei tin ti Michael Hokim official iti ne ki he thona chule iti na hum ke ngai pan thon ham question from now pa Michael Zelen mun ko kilen now Michael hin tin jing ta hi in Michael ai hin do ma bang iti nong ki he ma na ma ti ke ni hi FBI pa na kong ki he no na hi in no hung ke ngai pan thon ham ati ahi wanga ki mu masanga phone a ki ngai te wang ko ka hi hon po in na ka ki mu masan hon zo love story hung ki pa na hi ti chu Michael ko ma ka hin se hin tin lian mon pau zo pau ne het lai na min sei o ne het lai le hin pau o chom chakhat ati nge sopi thei mai nge bangkang gen ta dei mo comment nang pia ze en natunga ki pa nge chi ku kang gen yen lan bana LYF joy r kasim thei ku cha izat na nei tam no mai ol pasalatin khat kan nei in no mai hi em hoi nu sing sit sis na zipa to kumizat ne ki ka hon u cha izat ne hi uham ipp na bolo ham no ho cha na te ka zipa to hin na bola kan sei ma bang chu kum li ke ka onem ke ho u cha hi mi thum bo ka hi vin ke hi ta pen kanu ya hi no mai khat le pasal khat ma hi in ipp na bolo ham no ho cha na hin ti in kanu ya no kanau ten hi le khasim na lai kanuya no he le to hi master achaya coaching la hi in new pen kanau zong BA graduate ta in to he ni na coaching la hon hi ti chu ka hin sai tin bana hi ngam ki thang bai ten ke zong sing sit ho ka hi a hin tun wang ka zinei pha in bai ti ho ka hi ta sis ngai sang na umzi hone video zong hin sim zom zing hono na chanu chu lai zan hita meting ke zong ke pa in video song hinge aban banai ka hin sim zom zing ding hi in apara ka ke pat wang la he la ka nganom ke ta point na ka hin sim zom ke ding zing ding hi in nei support zin chang ki pa thu ka sai in ka chanu hi to hi 8 months running hitai bana chi ki ta hoitin cham kim mate
nasipa chunga nikipa na lin pen khat hin sayo tin kikipa na lin pen khat hele tu hin chanai naw nei ge hon ta in itiama na tong zo lo ai lo la ka tinup lo ta mo na hovel ka hin nei ting le hin no mai na so si hi chi pasal na hi chi no mai na ti lo bin abon chenge hin amai tong si in ki thu pi the chan nei ki thu pi si e khat nei do ja cho ki pa na lin pen khat ka hin sei e pan le chong neo hai ske hello le lung lin ni na dam dam hin nam ka dam dam me iti le lung len dila e kit tam ka ta point na khat nai kumizat na hita mete chunglang chung ka hin sai ta in na zine ne kisi kha ta em ati te se ha chan zi nei kiti hi khat vai de kisi e te wen lung thing sa awan cho ko hem anunga lai ngai lo dinga na phat chi so ngai lo dinga hita cha ka hin sai hi in ani na achun ucha izat ni uham chile nang izat na ni ham na zite zong ucha izat ni akum izat tam tin chang chung la bon chenge ka hin sai ta na athum na chang rose all stone khumang ati in stone khumang ngai kan ha zi in stone khumang huma chal zing in lang na channel zong lo hing zing han ka kipa e ke ma Eliza ke from Cookieland na kipa zing in to the community post up na to the watching hin ka hi previous clarification video hin to the za nam kha ang kinin so ba ne cha a hi innovate kit dio hi no kha ang ki hen na za ang ting kan clarification video lang ngai ki dong hi ba ne cha ka hin to ki ding tin neo pi ho kip ken kan do nong chu a hi le na zipa to hin ipiti nong ki mu hona pathin zango nahi hon ham balan na love story hon hin sis pathin na lon bizing hon hen a hin ti ke ni ama sa pen che le ke ni ka hong ki mu na hon hi zipa to ipiti nong ki mu hon ham ati Facebook ai ka hong ki het ma sa hon hi in abulang cha ka hin sai ta in na love story hin sai watin ki se la cha sa ding a hin zong la na chom lam hin sai in ka tin Facebook ai ka hong ki het na kong kyo ji hon hi chalai ta chocolate sky lai pipia keleo neo to zau ke kop mai le messenger hi ke active so si pon la cho WhatsApp la ngai kong kyo kit hana Facebook apat WhatsApp lang kong chu han WhatsApp ma kong kyo han WhatsApp ma kyo han na dong chu akum langa sim thingdi cha hi in kai sam ga na hi ke chen thai ta pun zong le ama hi lam kalanga hong ji hi ipi bol ham bang chu ka dong kha po so WhatsApp ai ka lo hi ke ke ho na hi le chalai ta chu ken BSc Botany Honors Practical kabolai tai hin herbarium collection kabolai ta o hin thil bol de tam atam jing hin khat bai ke ho na chi ka practical bol chu ka sai do kha na le achong ken ma ko ma hin ka sai do ai le long ka langa mo ji thu ha cha sai ha sai si chen ken zong to ta ba mai nyang ji ho ta wa ka ga ti zong la hong hi zong kho lo na loi le pai as a friend sa normal speaking ha cha ka sai ai le ma long fal na la jing ma chen a hong ni ka ga ngai ta cha e hong ji hu hi ni khat chu ni long ke ya thilo cha practical herbarium collection cho ka va na em ji hu hi en community ho song pon chang ke ven a mo ven china cha ki mo sa pe na ni em love story en cho ya le chi so wa pa cha neo wa hong ki pa na hi ta en dia zong ka ni za ke ni ki su to dang ke ngai da no ni za ma me pathin phat sa hi ja cho lam pi hong ma la ban le kong ki ngai han ta in kong ki ngai zo na hi ki chen ding thu cho ka se ha nai le ke zong dan thenga sanei ding ti hi ka ne pa na ka tu khat hi si chun ma ka se la man zong
ama anu le patien dana sinai sa no mo to cha insane le to chu patien lampi pi en gona holy mirror sa hi kong ki chen hane hi ai tu chong sa na love story ka insane te ale bana ni check it tin Messi or Ronaldo din. Of course 100% Messi fans, die-hard fans ngomong kayak lalu tu nabana okay kutilek ken nandong nge chong niyo hau kip 805 katiin khat na zinay nup na sa pen leha na sa na pen hinsayo na chule la sa na nga hitam tu la te hoya na tam ne het na lai matin cha khat na het na zinay nup na sa pen leha na sa na pen hinsayo din ito ang gisay na mo nup sa na pen ha sa na pen ti song kaya di inom din na chuchu adon bo si jana ka hepon na don bo dazing gating ani na nehin ko akoy hohi no ochat akoy hohi na ngai sang PNM ati hwa ochat editing le ochat tum ngai sang tum kanai po in ke mi hi nahi ochat tum ngai sang tum wa hi po in he zong la pathina ki pi azito pathin na full time ma tong ko na cho bang ho kapa cha lang do chen hin ta hin to pon kating tumna favorite curry most favorite artist gospel pasal kha anamai khan sai te o aji chu artist kan ina zala kan do ni ka koi son ne hin don bot ting ne he le kon in bolte te o ke ma chang ne ho ke from somewhere in Kukilante ka favorite curry hi le gutui to alu thawa ke kem chiwang che nisi to ban kin na ko ka sa nai sai lo na gutui le alu thawa ke kem hi ka du mama zeng ka chim thei ji po ti dia gutui hi ken ka du pe na hi most favorite artist gospel pasal khat no mai khat sai te o ati pasal hi ha pu manglon hi ke ading ka favorite artist hi in pasal langa ta song len no mai langa hi no ngai nei hing ho kip la sai za nam song le ke ading hi ma te ni hi top ayon na lai all I think question bana chikit within now sensing to kahin kop je hi ko po do na kala mi tam ta ngom je hi la ton aban chi pe pe hi dem boy hing chong loi sis ken kahin do num chu what's make you happy what's one thing you hate the most in okay sis boy hing chong loi what's make me happy is spend time with loved ones, especially with my family and with my friends, and then go outside somewhere green, enjoying the view, go for a trip, listening to music, and of course singing. And then I like shopping. That's the most important thing for girls, I think. And then I like to eat and so on. There are so many things that makes me happy. So hintin, and then the other question: what's one thing you hate the most? Hintin, one thing I hate the most is gossipers. Mi hin kuchunga ki kumho ta zongle mi say si jingke ho hi. They are what I hate the most. And then bang to mi sing son hawkin losses kan kahindo num pen chu hile number 1 idan hiti zi nei wa ham nalasa ho hi bangai ke sa theya atha na sa lo di tam and then khat na hi in ida ka hiti zi nei wa ham zikene tila chon mi tam ta ka ma hin chita ba ka hin sai idan hai tizne ba ham line sa panpana de wel ka sai na esong le ke zong ka he puin pathin gon a hi za cho hi a hi zing eta hi ka ekse hi
thắt nó sợ lâu đi tam hình thị in cái xây thế buồn thì dòng cái thành phá sợ hi là sợ nó cho cái ngã lâu thì ngày hi thì cho cái hình xây hi in tin anh na hình chula cookie gospel single nu mai la koi na ngai sang pe nam ni chan chu hiti anh hình tin cái ngày sang pen che zo sang cái hình xây ta in nu ngai ni thing ho kip mai hi em ko ni pi sei zong le na hoi se le na kilom PA full support love from Assam Guwahati tin ka ki pa le zinge so pitomi banahin choilin cookie te kin ka hindo num choi le zipa to itin na hung ki het hona na hung ki chen hon ham and also na love story hon abula pat ni ki chen ge hon hin sei hono thank you dam sel selo no ho family ki pau me choi cookie abula ngau ja ka hin sei tan ja choi men si dan wa hitin inge guys si chan chu hi in tin to do Q&A part 2 ka hin hona to do ain nei ho achom lam pena achom lam thea ka hin don bo chu chen chu hin tin video achai chen video zo si chunga ki pa to ka sen jata jong le comment soi ta hin pi love and support hin pi zo si ho chunga ki pa to vel ka hin sein next video ting le ki mutu ki ta hitin to chen ge ya subscribe bong nai lo hon mu se te in ka channel li subscribe na hin bo vin ta chen ka hin sai hin te ka ki pa le ni khuman nom ta hite bye bye